Kuphina kuphi emakhaya amadolobheni asekomplasta khona sangena ke thina Mavulandlela sesifikile futhi nelihlelo ilungelo lakho it's your right uhlelo kunelethela konke lokuthinza nine nemalungelo eni njengebathengi khumbula ke mbukeli ukuthi siyatfolakala ngekusheshsha kumahlala ekhukhwini wakho. You can tune in to us instantly by just grabbing your smartphone and clicking your SABC Plus app. Mina ke ngingisimphiwe Ngcongwane bekunene kuphepha nekusebenzisana kwingcithi lenkulu kule nyanga yelweti noma ke October inyanga lebhekene netekufutha la eNingizimu Afrika iTransport Month. Asisingene ezabeni yethu namhla. South Africa's public transport sector is entering a new chapter. With the signing of the National Land Transport Amendment Act, the government has formally recognized e-hailing as part of the country's public transport system. This move ushers in new safety regulations protecting both commuters and the drivers while promoting fair competition across the industry from panic buttons to passenger ratings. Technos are also not behind as they are reshaping the taxi service experience. Innovation is driving safer journeys for millions. Nobathembu Zansi usibikela ukuthi ke ingabe iTransport Month ibalethela kanjani lithemba bonke abagibeli. Zizigidi zabemi boMzantsi Afrika baxhomekeke kwinkonzo zothutho besebenzisa iminibus taxi, ololiwe, ibhasi, imeter taxi nezo zohlobo lwe-e-hailing. Kodwa ezinkonzo zothutho khange zingabi namagingxi-gingxi, unquzulwano lwabaqhubi, iingozi zendlela, ukujamelana ngabomvu kwabaqhubi kwaneziganeko ezibeka ubomi babakhweli emngciphekweni. Kwilinge lokuqinisa ukhuseleko labakhweli nabaqhubi kutshanje urhulumente upapashe imigaqo emitsha ephantsi komthetho weNational Land Transport Amendment Act, iNLTA ngamafutshane. Le migaqo mitsha yamkela ngokusemthethweni indima ye-e-hailing kuthutho likawonke-wonke eMzantsi Afrika. Izosiza kakhulu ngoba njengoba isisayiniwe into law and then kunama regulations as director ke ukuthi sosebenzisana kanjani and how is it e-hailing going to be recognized and izosebenza njani ine guidance more, unlike before whereby there was no guidance. The guidance only was on the app, of which now that on its own it was a disruption in terms of us as the industry recognizing each other and complementing each other. Lombutho mela abaqhubi bemeter taxi nezithuthi ze-e-hailing uthi le migaqo mitsha iza namanyathelo amatsha azaqinisekisa ukuba isithuthi ngasinye sineqhoshe lingacofwa ngumkhweli okanye ngumqhubi xa beziva bengakhuselekanga. It's very important ukuthi kuba i-service le esithembela kuyo ukuze si reduce indaba yokugcwala kweemoto estradini ngoba abantu bahamba ngeemoto zabo because of what they don't trust public transport in South Africa because of what it's not formalized, it's not organized, and at the same time it compromises indaba ye safety. That's what we're trying to solve le indaba ukuthi transportation ibe formalized. Ukanti nalo icandelo leteksi ezizikhumbi liza necebo lokufakela i-app kwizithuthi zalo ngenjongo zokuphucula ukhuseleko, intsebenziswano nobudlelwane ukanti nokuphucula umgangatho wenkonzo. Namanye amakhampani esesikompyutha nawo, so sicela ukuthi umphakathi ubambisane nathi izosinceda ngani i-app ekutheni uma ngabe ukuthi mhlambe umshayeli weteksi akadrive ngendlela e-right esimene se-right bazokhona ukuthi bangene ku-taxini ku-Google ngena through the office. Iphinde futhi i-app futhi izosinceda uma ngabe ukuthi udriver wethu wenza kahle futhi uzokhona futhi accommodate ini umgibeli ngayo leyo nto leyo. Abakhweli beteksi bayakhuthazwa ukuba xa umuntu ethe waqabela iteksi ube umnqwazi ungaqini angakwazi ukusebenzisa isibonisi ndawo kanye i-live location yakhe kwi-app, kulapho umuntu ezokwazi ukuphawula ukuba lo teksi isemthethweni kusini na. Abe ukuthi leyo moto le usekezo igibelile mhlambe akayitholisisi kahle uyakhona kungena ku-Google, sinayo imoto i-patrol cars, nayo imoto esquad ekuyiyona siyithumelayo ukuthi isigadele leyo moto lesikhona ukuthi sivimbe leyo moto leyo uma ukuthi imoto esenzela ini ukugebengu emphakathini. Uma ngabe kunenkinga ikhona
let's say mhlawumbe imoto idabuka ama-city imoto ayikho esimeni esi-right bangene kuthina bangasabi into ezinjalo ngoba siwumphakathi njengoba silana sinxenxa bona ukuthi senze isevisi e-right ngoba sithuthuka nje kungenxa yabo. Uninzi luvakalise ithemba. When we're in Joburg, you don't know who to trust sometimes and just get to us for directions. So I heard you can go on the app, right, and to tell you where to get the taxi. So I think it's really helpful for us. And we can also help to track a taxi driver to find out, let's say I forgot my phone in the taxi and I'm able to track on the app. If kunenkinga la endleleni ngiyakwazi ukuthi ngithole information ngale app ukuthi singasizakala kanjani. If uthumela umntwana uyakwazi ukuthi ucheckele ukuthi le moto lena yiphi imoto umntana ahambe ngayo. Kule nyanga ejoliswe kwezothutho likawonke-wonke kukhuthazwa ukhuseleko nentsebenziswano phakathi kwabakhweli, abaqhubi norhulumente. Nobathembu Zansi, yilungelo lakho. Sibonga kakhulu ngalombiko. Manje khuluma kabanti ngendzaba yethu namhla sesimukele Rebecca Malapela lo khulumela ke inhlangano yemateksi iSantaco. Siphinde sibe naye kulomele litiko letekutfutsa iDepartment of Transport Colin Msibi ku Zoom. Kanye na studio ke siphinde sibe na Sydney Malapela we Taxini app. Thank you so much for joining us. Sanibukele hleleni sanibonani. Siyabonga sawubona. Sawubona njani? Kanye nawe Baba Msibi on Zoom. Thank you so much for joining us. Akumona hlelweni. We'll touch base with you in just a moment. Kepha nje kwanyalo ngifuna ukuthi sichazele sikhulume ngale insert lesichaza ukuyibona lapha ukuthi njengoba sekunemithetho lemisha lengamela ke emateksi, ma-meter taxi ne-e-hailing, ingabe lokusebenzisana kutawuba kanjani lokho? Mhlamba asiqale ngokulungisa leyo ukuthi ungiphe isibongo esisha bazongishaya ekhaya nguRebecca Phala. Phala, okay. Alright, siyabonga kakhulu. Ukusebenzisana kwethu uzokhumbula back in the day kuke kwaba ne-National Taxi Lehotla ngo-2020. La sathatha khona sinqumo siyimboni yamatekisi sinohulumeni ukuthi sizokwazi ukuthi sisebenzisane. Kwabasho futhi ukuthi kumele mhlambe siwuSantaco size sifike esikhathini la sizoba khona i-apex body yama modes ahlukile we public transport. Since then saba ukuthi mhlambe sesiyaqala manje ukuvumela ukuthi i-meter taxi ibe isebenzisane nathi kube ne-e-hailing nama-scholar transport nalaba abasebenza kwi-cross border. So in terms of i-policy structure sesinaso leso sivumelano. Kodwa uzokhumbula ukuthi kuze kwaba ney'nkinga eziningi-ke la sisebenzela khona ngaba ama-rank nasemgaqweni generally. So inkinga yayikhona ukuthi uma sikhuluma nabo banokuthi kodwa labantu be-e-hailing ngaleso sikhathi akukho into ebavumelayo ngomthetho ukuthi basebenze. Ingakho uzwa manje immediately after uhulumeni introduce ukuthi i-NLTA is amended sekunama regulations azositshela kahle ukuthi kumele sebenzisane kanjani. So uSantaco siye sahamba sayobiza i-meeting nama-app companies ukuthi njengoba manje sekunesivumelano sokuthi singakwazi ukuthi sisebenzisane sihamba kanjani ukuya phambili. So lesivumelano ngubani lolu tasi monitor ukuthi ingabe siya implementeka yini ku onke lama platforms meter taxi ema-taxi kanye ke ne-e-hailing. So njengoba sisonke ke lapho siyavumela, so we're taking an oath in the signing. Kusakhulunywa, by the way, I must also say kunengxoxo that are continuing because kumele sitholane ukuthi siyosebenzisana kanjani. Uhulumeni will then have a role to play because remember i-regulation yonke umsebenzi kahulumeni to make sure ukuthi abantu basebenzisana kahle emgaqweni akukho la ngathi asebenzisane kahle khona. Kodwa thina siyi-council ngoba phela ngithi lama member nabo taxi driver nabo patroller nabo bonke bazwa ngathi kuba i-role yethu ke subuholi bemboni sebenzisana kanye nabo be-e-hailing futhi nama-app companies to make sure ukuthi if kuba omunye wethu olekhayo in terms of holding their end of the bargain bese kuba nama-consequences ke lapho. So yini ke niSantaco lenikupropozako noma ke lenifise kubona kwendeka ekutheni lama regulations lamasha abonakale? Sifisa ukuthi kube nokuzwana sazi especially on the ground ukuthi if you look for instance into eseyenzeke eMaponya for example uma iqeda ukwenzeka bahlale phansi ubuholi bathi okay thina siyi-taxi industry amatekisi azosebenzela la ibhasi isebenzelele imoto ezincane isebenzele kuphi. Into esifisayo ukuthi kube ne-standardization sokuthi ingaba ukuthi mhlambe imole or i-taxi rank nanoma ikuphi sizwane ukuthi sisebenzela kuphi bani uhambela kuphi kungabi nale friction yokuthi uthole mhlambe for instance eKZN kuye kwaba ne-incident yokuthi abantu beimoto ezincane babevimbe umgwaqo
amateksi angasakwazi ukusebenza. Sifuna nje ukuthi kube nento yokuthi siyazwana sonke ukuthi ubani wenzani. That way if kunabantu abangenayo laba ababiza ukuthi amaphela sizokwazi ukuthi sibabone ngoba sesiyazana thina as ama colleagues wama modes ahlukile. Okay, asishiye lapho ke. Babe Colin Msibi lo umeleleke litiko leTekutfutsa. Let me also welcome you into this conversation. Ingabe ke yini ke tinyathelo uhulumende lekathathako ekutheni ke kube nesiciniseko sekuthi ke bagibeli baphepha kulenyanga ya October? Ngibingelela msakazi, ngibingelela noza kwethu lapha e-studio. Njengoba sila eThekwini angikusho ukuthi into besizoyenza besizovula ngokusemthethweni sithi sifaka ngokusemthethweni emzileni wezitimela isitimela ses300 sika Prasa. Ngani na ngoba sithi izitimela izona umgogodla we-public transport e-South Africa. Njengoba usukhulumeke ngalomthetho we-NLTA, njengoba sasiwuchibiyele ekutheni i-e-hailing ingagcini kuthiwa ivezandlebe, njengoba bekulokhu kuthiwa ivezandlebe abekho emthethweni. Sekukhulumele kuza kwethu kuSantaco, siyakujabulela sikushayela ihlombe lokho abakwenzayo ukuthi kube nezingxoxo ukuthi basebenzisane ngoba beke lokhu kuthiwa bafuna labantu be-e-hailing bengekho emthethweni. Yingakho ke sathatha isinqumo 2013 ma ifika indaba ka-e-hailing ukuthi kuzofuneka senze okuthize okusemthethweni ukuze bakhonakala ukuthi nabo bakhona ukusebenza. Kusithathe ku-13 years ukuze sikhona ukuthi siwuchibiyele lo mthetho. Sesizeza kwenza ke njengoba sekunama regulation okuyiwona ke inqubomgomo okufuneka ilandele o-e-hailing. So ngamafuphi msakazi sithi ke akusekho ukuthi u-e-hailing kusewuvezandlebe sebelengana na wonke umuntu okhona embonini yosomatekisi nje generally kwi-public transport. Kodwa ke into ebalekile manje esizama ukuyenza siwuhulumeni ukuthi sizama ukuthi bayi-understand lama regulations ukuthi kufuneka kusetshenzwe kanjani. Abanye bayasaba nje ukuthi njena nje into esiyifunayo ukuthi kufuneka kube nestika esishoyo ukuthi u-e-hailing. Basabela impilo zabo ukuthi leyo nto kwenza ukuthi kube lula ukuthi babe identified ukuze babulawa nje okade bebulawa nje. Ngakho ke izinto zonke esizama ukuzenza manje sinama workshop sizama ukuba coach ukuthi yini into ekumele yenziwe. Bano 180 days lokhu umthetho wangena ukuthi usebenze 180 days with 6 months ukuthi bazama ukuthi bayenze zonke lezi zinto esizisho njengokufaka ama-panic button nakho konke esikusho ba-convert ama-operating permits meter operating licenses as well as ama-permits to e-hailing operating licenses. So bano 6 months ukuthi kufuneka bakwenze lokho. So esikushoyo ke njengoba ku-transport month kumanje ukuthi sizama ukulungisa indaba ka-public transport ngoba yaqala i-transport month ngo-2005. Into esazama ukuyenza saqala ngokuthi sifuna ukuthi abantu bashiye iy'moto emakhaya bangene ku-public transport. Unyaka wokuqala sakwenza lokho sazama ukuthi sivale ku-Ben Schoeman. Ngiyakhumbula nje kwakhona ilane ayivaliwe kuthiwa kufuneka kuhamba amatekisi noma ababantu bahambe nga-4 emotweni. Ileyo nto ke sizama ukuthi si-encourage nge-transport month. Ngeke ke sakhona ukuthi si-achieve ngaphandle ukuthi sisebenzisane nosomatekisi ngoba siyazi ukuthi ikakhulukazi osomatekisi minibus taxis ibona abathutha abantu abaningi eMningizimu Afrika. Okay. Lokho ke ngeke wakubeka eceleni. Ngakho ke kufuneka sisebenze nabo ukuze ibe impumelelo indaba ye-transport month. Okay, Baba Colin Msibi, ngifuna ke ukugcila kakhulu ke ekuphepheni kwabagibeli kepha nje ngicela ukuthi ubambe ke umcabango wakho. Just hold your thought. We'll continue this conversation after the break. Kwanyalo kumbukele sibambe khona lapho sisitshelela ngasetitolo. Do join us after this break. Leli lungelo lakho.
Sakumukela futhi ngibukeli tincingo tethu setivuliwe ukuthi nawe ungaba ingcenye yenkulumo yethu namhla ngwashala icingo khona manje la e-studio ku 011-714-0671 noma ke 011-714-0672 ungasithumela futhi na WhatsApp ku 060-844-9857. You can also email your thoughts to consumer@sabc.co.za noma ke usithinze ku Facebook. Njengoba bengishilo ke phambilini ukuthi siphinze sibe na Sydney Mbalapela lo i-founder ye Texini app. Sydney sakumuntu ehleleni. Sanibona ninjani babukeli lapha emakhaya. Awusiphilile siyabonga kakhulu ukuhlanganyela nathi. Sichazele ukuthi ke i-Texini app isebenza kanjani? Sibonile ke ku insert ke lona wekunena sichazela ukuthi isebenza kanjani. Kepha ke from your perspective what really necessitated it? I-Texini app isebenza kanje. I-Texini app it's a pipeline yokuqhumanisa abagibeli nama association. More especially ku information ebangaye abakwazi abafisa ukuyifinyelela ku within the taxi industry. So basically i-Texini app inama features esisathi masiyakha sabona ukuthi abagibeli bayawadinga njengama current location njengokusearch amalontuzana ama address ukuthi bafuna ukuya kuphi, it can identify that. So futhi nokuqhumana nenhlangano for further information. So le Texini app ingabe ngubani lo loyibukako lokuthi ngoba ukhulumile ngekuthi ke kuba nema live chats. Yes. So who monitors ukuthi lama taxi associations they really respond to some of the queries? I'm the one who's going to be the super admin kuyonke lento leyo kulama association lawo esebenzisana kiyo, then they will appoint umuntu wabo ukuthi kube i-admin so that they can chat. After Tina as a Texini app will just take a look kuwonke lawo ma complaints wafake kibo futhi from the super admin as well. Okay, so yes. Who do you work with ngaphandle kwalama associations? Like so nibambisana nabo bani? Okay, abantu engibambisane nabo uThabo Mwale, umuntu engisebenza naye ene developer yethu Mr Mabunda. Okay. Yes. Now Rebecca, ngiyathi ke ukuthi ke sesivulike we've already open calls, you'll be filled with so many questions with regards to safety of consumers or rather safety of commuters. Ngoba ke sibe nenzaba ke etindzabeni lapha ukuthi bantu bamatekisi noma ke bomasomatekisi bamisa bonke ke bantu labanetimoto babale ukuthi bangaki bantu la khathi emotweni babehlise ukuthi njengoba lokho njengoba sekunekubanjisano emkhathini kwamatekisi kanye ke nabo meter taxi nabo e-hailing lokho kusathochubeka yini? Bengamelanga kwenzeke nasekuqaleni nanoma kukhishwa izinkulumo kuma social media na kuyindaba yokuthi kukhona abantu abayibiza ukuthi basebenzela imboni yamatekisi bamisa abantu abahamba ngeimoto ezincane bafuna ukucheck ukuthi kuhamba abobani bahamba nabobani. Akumelanga yenziwe lento leyo. Sikhishe izinkulumo eziningi sike sakhipha ne statement ukusho ukuthi lento abayenzayo akumelanga yenzeke futhi abantu abamiswayo banalo ilungelo lokuthi bangami bahambe noba baye mhlambe kwi-police station bavule i-case lapho because akumelanga kwenziwe. Simboni yamatekisi ama-patroller ekwakukhulunywa ngawo kule insert esanda kuyibuka kungabantu ekumele ba-check umsebenzi wethu simboni yamatekisi ukuthi amatekisi wethu ahamba kahle, awekho overloaded, abagibeli baphathwa kahle. If mhlambe kukhona umgibeli ongazi ukuthi kumele aye kuphi, kumele ba-compliment i-business yethu njengemboni yamatekisi. Leyo ukuthi kube khona abantu abahlukumeza umphakathi babamisa bafuna nokubatshela ukuthi baba-force ukungena etekisini akusiwona umsebenzi wethu simboni yamatekisi. Kumele kube ukuthi kuvulwa i-case namaphoyisa futhi ku-reportwe njengoba kune-platform efana ne-Texini bazokwazi ukuthi babizwe if mhlambe bahlukumeze abantu kuvulwe i-case but i-association nayo kunama-disciplinary proceedings lapho okuzomela ukuthi lo muntu loyo afakwe kuyo bese babone ukuthi bahamba kanjani. Akuvumelwanga, asinalo ilungelo lokuthi singamisa umuntu noma simtshele ukuthi kumele angene emotweni zethu. Manje ukhuluma ngekuthi lokho akukho emthethweni for years, for even decades. Sibabonile ke bo somatekisi noma ke taxi drivers baphula imithetho, ba frustrate nebagibeli, kureportwa emaphoyiseni, kureportwa ama-association, but nothing happens. So sesinelithemba lini, sinesiqiniseko sini ukuthi nyalo ke sekutawendeka nyalo? Kumele sibe nethemba ngoba abantu bala eSouth Africa sebayazi amalungelo wabo futhi baya-act.
ngesinye isikhathi uyabona njengoba sikhuluma manje sikhuluma ngoba abantu bathatha ama video bawafake ku social media kube nokuthi sesiyakhuluma futhi sekuthathwa inyathelo ezinkulu iyasihlupha nathi ngoba thina asisebenzi ngomthetho si-industry njengoba ngikhuluma ngalama disciplinary proceedings akhona mhlambe sizomdisciplina umuntu aphume kusasa usesebenzela enye association kodwa abantu bayahlukunyezwa amaphoyisa asazi ukuthi benzani ngayo lento leyo umbuzo omile nakithi ilowo ukuthi ingabe amaphoyisa asiza ngani njengoba abantu bahamba baya kubo kuyovula ama case so sicabanga thina ukuthi iyapersista lento because mhlambe sebabonile ukuthi ngathi amaphoyisa wenzi lutho kodwa sinohlelo silibiza ukuthi uhlokomela oqale ngo2010 la sihamba khona kuma association na kuma taxi rank sibakhumbuza ukuthi thina umsebenzi wethu ukunakekela abagibeli kanye nomphakathi osebenzisa izimoto zethu every day lokho sikwenza ngoba siyazi ukuthi akumelanga ukube khona nokuthi iindustry yethu itholwa ngathi isihlukumeza abantu ingakho nakhona sikhuluma unequivocally now ukuthi laba abahlukumeza abantu mele abantu baye emaphoyiseni babula ama case amaphoyisa mababophe abantu ba investigate bathi ukuthatha nje oyi1 basethi example mhlambe kuzohluka. Okay, all right, let's take our first caller. Sina Christopher ulapha ke eBinoni sakomole ehlelweni sabona. Hello Christopher eBinoni sakomole ehlelweni sabona. Hayi kunjani? Siyaphila kunjani baba? Ngikhona. Khuluma nami. Talk to me. Chris la eBinoni. Siyabonga ukushayela. Le app lizosiza kakhulu abagibeli be-transport because first of all mozo-rater and kuba-reviewer abo-drive bazokwazi nabo ukuthi bagadiwe and then nabagibeli zizoba safe because ma bangagadwanga kunamuntu obagadile and ne-safety yethu enye i-concern yethu mawufike erenkini banozibheka ukuthi avelelwa yini or kwenzakaleni ne-speeding yonke lento leyo so le app izosiza ngento eyi-one ukuthi abo-driver bangasakwazi uku-overloada ne-speeding nokuziphatha kahle bangaphatha abagibeli ngendlela e-right because uyazi ukuthi njengoba bengisho ukuthi ugadiwe so I think this will work and then yeah, we're looking forward to it and then so that we can improve the taxi industry. It can't be left behind. It's been here for a very long time and then we'll support it. We'll support no matter when's the Okay. Okay, Christopher Christopher is calling us from Binoni and heaping so much praises on the Taxini app. The app ingabe isebenta kuphi ke kuluphi luhla lematekisi meter taxis noma ke matekisi naku e-hailing nakhona iyasebenta noma ke ibuke nje amatekisi kuphela? No, ibuke amatekisi kuphela kumanje because of the aim ukuthi sizame ukulungisa le nto esimention earlier on ukuthi i-relationship ka driver ne passenger so we'll take it from there through our ratings and reviews. So basically it's not only assisting only the passengers as well. Nabo driver bazoncedakala ukubuilda i-profile yabo for in terms of the reference because remember the driving is also a career, it's also a skill. Yes. You can uplift it if uthola ama review amahle inqumo ezothathwa i-association ngokwenza kahle emphakathini bazoyenza they will set an example ngawe ukuthi okay sinabo driver bayenza kahle nabo nibakhumbule nibarate kahle sibalethe bazokwazi ukuba isibonelo esihle emphakathini nokubanye abo driver. Okay, yeah, asibambe lapho ke mbukeli ke. Let's take another commercial break. Hlala kanye nathi ungasanyakade leli lungelo lakho. Welcome back mbukeli. Khumbula ukuthi icingo lisetivuliwe ukuthi ke nawe ungaba ingcenye enkulu mayethu namhla ngekushayela icingo lapha e-studio ku-011-714-0671 noma ke 011-714-0672. Ungasithumela futhi ne-WhatsApp ku-060-844-9857.
The email is consumer@sabc.co.za or interact with us on our Facebook page. Let's now welcome back Colin Msibi ke ukhulumela ke i-Department of Transport. Baba Msibi, ingabe ukhulumela earlier on ngema operating licenses kuthi ke asebenza kanjani ama operating licenses ahluka kanjani nema permits labe kakhona phambilini nekuthi ke bo driver ingabe bawathola kanjani? Ngibonga msakazi. Kusho ukuthi into esayenza mawufika e-hailing kwakho ukuthi sithola indlela ukuthi bazosebenza kanjani. Sase sikhipha lokho kwathiwa phecelezi practice note esayithumela kuma province ukuthi ngoba asikabi nalo uhlelo oluqondile lokuthi sisebenze ngo e-hailing. Akukhishwe lokho kuthiwa ama charter permits. Ama charter permits kakhulu kasetshenziswa yilabo ama-tour guide nama-tour operators. Bese kuthi sase siphinde sithi okwesibili akusetshenziswe ama-meter taxi operating license. Yingakho ke bagcina sebenalezo ilokhunjana zamaphepha izicucu zamaphepha ezimbili okuyizona esesithi ke manje njoba sekusemthethweni ke manje u-hailing lona abahambe bawo converter to e-hailing operating license. Ngakho ke ikhona ke lokho esikushoyo ukuthi sibanika u6 months ukuthi bazame ukuthi bakwenze lokho. Okuyikhona ke obazokwenza ukuthi babe semthethweni after 6 months sekuzoba nenkinga. Bese ukuthi ke lo ofuna ukungena embonini ka e-hailing musukungena phela ungakabi nayo operating license. Abanye besifonela basitshela ukuthi sengi-impoundiwe. Ma ungena lokho nembonini ka e-hailing ungenayo operating license, ungenayo permit, ungena meter taxi operating license kanti wena ubhekeni izothathwa imoto. Ngakho ke sithi ma ungenaso isicucu nje sephepha ngcono uhambe uyo applyela i-operating e-hailing operating license ngoba isisemthethweni. Bese ke uyithole kuyikhathi uqala ke uzosebenza. Ngakho ke isebenza kanjalo kodwa ke into enkulu ngayo le operating license ka e-hailing ngizokhumbula ukuthi kudala osomatekisi imboni yamatekisi kwakuthiwa kunalento kwakuthiwa i-radius permit yayikunika indawo la ozosebenzela khona bese kunika namakhilomitha ongawenza for instance ithi izosebenza nje igoli lonke kodwa uzokwenza 70 kilometers. Sasa sigcina sesimuvile sesila kwi-route operating license yamatekisi manje isibheke kwi-route ukuthi yiphi iroute oyisebenzisayo. Lapha ku-e-hailing sibuyele ungazi usho ukuthi sibuyele laphana esasenza ngendlela esasenza ngayo embonini yamatekisi ukuthi sikunika indawo la ozosebenza khona. Kukuweke ukuthi ke uzosebenza bazo-allocate indawo ozosebenza kuyo. Kodwa ngeke waphuma bese uhamba uyosebenza uyodla umsebenzi wabanye abantu. Uma ngabe mina ke i-license yami ye-e-hailing ithi ngisebenza la eJozi lokusho ukuthi angeke ngisakhona ukusebenza ePitoli. What if nginel customer lifuna ukuthi ngiyolishiya ePitoli? Phela manje kuye ePitoli. Manje nangabe likhona ke manje ke ngicethe nangabe khona ke i-customer lelifuna ngiyolishiya ePitoli kusho ukuthini lokho kusho ukuthi angeke ngilimikise ePitoli. Uzodla umsebenzi womuntu osePitoli. Yingakho sithi masikunika igoli isibonelo lesi msakazi ukuthi mhlambe ake sithi nje kusegoli. Kodwa manje mawusuthatha i-customer ulisePitoli bese ufika ePitoli usuthi ufuna ukuthatha i-customer ulibuyisele emumva. Sekufana nokuthi udla umsebenzi ka e-hailing operator osePitoli. Angazi noma uyangizwa. Akufani nemboni yamatekisi ngoba imboni yamatekisi inomzila ewunikiwe kodwa wena ngoba u-e-hailing operator uyindawo yonke oyinikiwe akusho ukuthi uzohamba ngale route uzohamba ngale uzonikwa igoli lonke kuthiwa yilakho. Yini ke manje lokhu njani umono usufuna ukudla umsebenzi wabantu basePitoli ilokho ke sikushoyo. Cha ngeke kungabi lokuthi ufuna ukudla umsebenzi wasePitoli ngitfolela i-customer la eJozi lapho ke i-license yami ingivumela ukuthi ngi-operate khona kepha leli customer lithi cha hamba uyongibeka ePitoli not necessarily ukuthi mina ngithethe le customer lasePitoli ngilithethe la eJozi la ngisebenzela khona nako lokho solo ngeke nikuve.
sithi i-custom yalithatha eGoli lisePitoli esilwa nakho ukuthi musuku baka usubhanda laphana ePitoli usulinda elinye i-custom ongalithola elibuyele eGoli. Okay. Ngoba lesinye ke sikhalo e-hailing operator wase ngevakala okay. Yevakala. Lesinye isikhalo sithi lo mthetho lomusha uthi all the e-hailing cars must be branded. Lokusho ukuthi ke kumele ke timakwe. And we need to understand ke baba Msibi ukuthi these are private cars. Lomunye umuntu ke uyisebenzisela tinfo letinengi letahlukehlukene. Lomunye uyisebenzisela private scholar transport, lomunye uyisebenzisela e-hailing, aphinza ayisebenzisela kuyirentisa imishado nani. Kepha ke bayakhala ukuthi nase imakiwe sekutaba sebenzisa kabi ke kulolunye luhla lebusiness yabo. Nithini ngeke lapho? Abasizwa kahle. Imboni yamatekisi bawuzokhumbula ngazi ukuthi wazala ngamphunyaka. Imboni yamatekisi ngiyathemba ukuthi namanje usisi uRebecca mhlamba ngangifakazela. Kudala wawuthi la esivalweni kwa left kube ne sticker eshoyo ukuthi itekisi kabani le kube neaddress eshoyo ukuthi le tekisi yakuyiphi address. Angazi noma yakukhumbula lokho. Ngikhumbula kahle baba. Ileyo nto ke sishoyo. Sithi bhala nje ukuthi e-hailing service bese ubhala ukuthi operator ubani finish ufake lapha esivalweni. Lento sekuthiwa sekufuneka ibhale kuthiwa e-hailing yonke ipendwe ayikho yonke le nto asisho leyo nto thina. Cha kevakala. Kodwa ke siyabona amanye ama e-hailing cars asebhaliwe ngembhalo emkhulu. Hayi nanokuthi thina beshilo. Ayivele sebhaliwe. Kodwa nje sina sithi faka nje sticker eshoyo ukuthi e-hailing service. Ngani na? Ngoba khona abaqhamuka sebezodla umsebenzi. Bethi ba hailing kanti umuntu akanayo ngisho ipermit lesikhuluma ngayo. Bese nansi uyayibona iToyota imile lapha. Ilonto esizama ukuyigwema. Okay, baba Msibi sabonga kakhulu ke kusicacisela kulolu hlangothi. Let's take our next caller. Sinabongani ulapha ke ePitoli sekumukele ehlelweni sawubona. Bongani in Pretoria. Good afternoon. Sakumukele ehlelweni sawubona. Sanibonani njani? Siyaphila kunjani baba? Siyaphila ngiyabonga. Siyabonga for i-show yanamhlanje edila kakhulu nge-transport le-safety yabantu. Umfowethu oseduze kwaSisi Rebecca uke wakhuluma nge-app. Yes. Siyabonga ukuthi we are moving into the technological sphere vele. Yeah. So mina benginesicelo sokuqala sokwazi ukuthi lo munye umbuzo bengifuna ukubuza usuphendulekile. Sengizovele ngibuze lo wesibili ukuthi masifisa nathi nabanye abafowethu ukusubmita enye app engafani nawamfowethu kodwa nakhona ezosiza kwi-safety ne-transportation of abantu around the taxi industry. Mhlambe singaxhumana nobani kanjani? Okay, bongani sabonga kakhulu ke kusishayela ke utayitfola ke imphendvulo emva kwaleli khefu ke kepha kwanyalo sithi ke shelela ngasetitolo. Please do join us after this break. Leli lungelo lakho. Sakumula futhi ngibukele ke ungashaya icingo khona manje la e-studio to ask questions, to share your thoughts, your experiences on 011-714-0671 noma ke 011-714-0672. These are magic numbers on your screen right now and ungashaya icingo ke kuba ingcenye enkulumo yethu namhla. You can also send us a WhatsApp to 060-844-9856 or you can email your thoughts, your questions, your suggestions to consumer@sabc.co.za or catch us on our Facebook page. Namhla ke sikhuluma ke nge-safety yabagibeli njengoba ke sikhona ke ku-Transport Month. Kuthi ke ingabe yini uhulumende lekakwendako ekunikeni ke bagibeli isiqiniseko sekuthi ke baphephile whenever they take the taxi or a meter taxi or e-hailing. This follows the promulgation of the NLTA noma ke umthetho lomusha lotawungamela ukusebenzisana kwasomatekisi, the meter taxi kanye ke nema e-hailing drivers. And just before we enter the break, sibe nembuto lapha from Bongani ulapha ePitoli ke ungabuchazela kabanti ke lo mbuto loyo. Sithe uma siqala ukukhuluma nge-meeting esigeza banayo i-National Taxi Lekgotla sasathatha isinqumo khona ukuthi sifuna
ukusebenza kanzima ukuthi imboni yamatekisi ibe ngcono. Yeah. Okunye usukwenzayo ukuthi sisebenze nabantu abafana nobhuti wami nobongani njengoba befonile abazi ngangcono especially ngento ze technology. So yebo safuna ukuzwa ukunye ukuthi mhlambe if kukhona okunye futhi esingaze sikwenze ukuthi kuze abantu baphephe emsebenzini wethu siyafuna ukuzwa lokho. Ngiyafisa futhi nokuthi mhlambe nawe azahlangane nawe nibonisane mhlambe ungathola ukuthi asibi nama app amaningi senza into epackagewa kube into A1 kodwa ke ngiyazi ukuthi uma sesiyamaphethelweni sizoshare i-call center yethu yaseSantaco angaze acela ukukhuluma nami sizwe ukuthi ime kanjani sibone ukuthi ngakwazi ukusebenzisana yini kodwa yebo lokushothi ke angachumana nelhovisi leni. Yebo. Okay. Yeah. Ucala ke i-app le similar to eTaxini app. Yebo. Sizothi uma sesizwile ukuthi ufuna ukwenzani senze ukuthi bachumane futhi. Sithola ukuthi angeke bakwazi yini ukusebenzisana. Sibe ne solution eyi1 ungathola ukuthi sekune app yasePitoli, kune app yaseJoburg, kune app yaseEkurhuleni angeke kuze kube right ngoba phela ngithi abantu bahamba ngeimoto zethu to just about everywhere. Okay. Yeah. Now Sydney ngifuna ukuthi usichazele kabanti ke ngale Taxini app ukuthi uma ngabe yayisebenzisa yini i-live turnaround ukuthi nangabe ngisetaxini ngisuka la eJozi ngihamba ngePitoli angijabule kahle ngedriving ya taxi driver uthola ukuthi ushaya speed limit udzabule ama robot labovu ushayelisa labanye abantu kabi bese ke sengiya reporter la ku app ingabe ngitawuthola kusitakala yini ngaleso sikhathi noma ndawuthola kusitakala by the time I get to the destination. Which is against the point. Ngiyacabanga ukuthi uzokuthola ukusizakala because ama taxi association they are working very hard to solve inkinga ezifana nalezo. So immediately usenda leyo taxi. Sengikhulumela live queries ukuthi manje ngisetaxini manje ndawuthola nekusitakala leso sikhathi noma ke ama taxi association atawu responda ngakusasa. No, definitely uzokuthola ukusizakala kulento ezifana nalezo ukuthi sazi ukuthi before i-trip iqhubeke isikhathi eside senzele ukuthi kube seniyakwazi ukuthi kuphephisa bazofona abamisa udriver or kuzoba ne-solution echamuka ku-association not basically from the taxi developers, you understand. Okay. Yeah. So if ngireporta i-reckless driving noma ke somatekisi lo shayela anathile maybe how can ama associations get involved? Okay, ama association bazofuna actually basically ngicela uphinde umbuzo ema association aba involved kanjani nangabe ke ngiya reporta ukuthi driver ushayela kabi noma ke driver ngathi unathanathile driving under the influence. Ama association ane disciplinary committee la kuzothathwa khona udriver oyenze leyo nto le bamfake lapho bamdiscipline ngendlela bamdisciplina ngayo. Yeah, so basically ama case afana nalawo yo abhlungu kakhulu ukuthi ungadriver umphakathi udakiwe. So i-association izokwazi ukuthi i-responde ngokusheshsha kulezo inkinga efana nalezo. Lokushothi le app yenu is playing the role of a middleman between the bagibeli kanye nama taxi associations, which means it's the taxi associations that will take action to whatever is happening or whatever that the taxi commuters are disgruntled with. Yes. Kahle thina sibuildele le app ukuqhumanisa abagibeli nama association. Yes. Okay, to run away in on that, Rebecca? Sure, I wanted to say ukhulume eqaleni ngokuthi futhi kuzoba ne role enkulu ezodlalwa ama patrollers wethu. Okay. Ngoba phela ama patrollers ngesikhathi esiningi vele basemgwaqweni bahamba if mhlambe sithi ama patroller waseJermiston baba placed vele ku route yaseJermiston. Lokho kusho ukuthi as i-system ilokhu ikhula kuzomela ifike la khona if kuyi alert mhlambe like you are saying efuna i-action manje mhlambe umshayeli unathile njengoba usho and umgibeli phela akizwa ngathi mhlambe uphephile and kumele akhishwe emotweni kutholwe umuntu ongcono ozokwazi ukuthi ahambise abantu baphephile kuzofuneka phela ukuthi ama patroller
atshelwe ngoba phela vele basemgaqweni ube ukuthi imoto uma ifika yamiswa kutholwe futhi udriver ongcono azohambisa abantu bese kube ukuthi lo uhamba kule disciplinary proceedings ayekhuluma ngayo. So ngicabanga ukuthi i-resource ekhona in terms of human resource izokwazi ukusebenzisana kahle ne-app ukuthi i-app ya-alerta bese i-action le wena uyibuza ngayo izo complementwa kakhulu ima-patroller kodwa phela kuzoba nama-case azofuna ukuthi mhlambe kuhlalwe kwi-disciplinary proceeding but leyo ukuthi it's happening now izofuna ukuthi ku-actwe within that time. So kuzoba la kungena khona lama-patroller ayekhulume ngawo earlier. Okay, are you not worried as iSantaco ukuthi incumbi yabo-driver benu noma-ke under iSantaco batawuhluleka ku-comply as a result of the high cost of compliance? Akumelanga phela i-responsibility yabo njengo-driver. U-driver ukhumbule phela uhambisa bayibiza precious cargo kakhulu ukuthi if mhlawumbe uhambisa abantu abawu-15 mele vele ucomply. Lokho esikwenzayo ukusebenzisa i-technology ukhuluma ngale lo hlelo lohlokomela nani sifuna ukubasiza ukuthi bakhumbule nokwazi i-responsibility eza nalomsebenzi abawenzayo ngoba bahambisa abantu phela sikhuluma la ngabazali abantwana na wonke umuntu. So ukusiza bona ukuba empower ukuthi le responsibility abanayo ukuhambisa abantu baphephile ibe ukuthi iyakwazi ukwenzeka. Okay, let's take our next caller. Sinathaba ulapha ke Vereeniging sakumule ehlelweni sawubona. Sawubona baba. Siyaphila kunjani baba? Siyaphila baba kunjani baba? Awu siphilile baba, khuluma nathi baba. Baba bengicela ukubuza umama lapho ukuthi le app okuthungwa ngayo izofakwa kuwonke ama-taxi la akhona ngoba inkinga engiyibonayo ukuthi ama-app lawa masiyafaka kuma-taxi lawa angekho endleleni because uzothola ukuthi sigibele itaxi maka mawubheka i-disk yaleyo taxi leyo taxi i-disk yakhona yakudala ya-expire kudala. I-app izosinceda ngani lapho. Umbuzo wesibili ilo ukuthi izocontrola kanjani ngoba ngibona kubhalwe i-driving skills lapha. Labantu laba bamonitor kanjani ukuthi bangamisi nje phakathi kwendlela nje wazimela nje abona umuntu ezagijima lapho usimela phakathi kwendlela vale traffic. So imbuzo leyo yamembili leyo kuphela. Those are actually very good questions, Thabo. Thank you so much for calling. Siyabonga kakhulu kusishayela ke. Kepha ke kwanyalo umbukeli, let's take a final ad break. Sitawuphendula le mbuto emva kwaleli khefu. Siyabuya khona manje leli ilungelo lakho. Welcome back to our very last segment. Saqhubeka futhi nenzaba yethu namhla ke babe Colin Msibi ulapha ke no from the Department of Transport stawuta kuwe in just a moment. Kepha nje ngifuna ukuthi ke sis Rebecca uphendvule umbuto waThabo lapha ube nembuto lemibili ukuthi ke nangabe kule app ye taxini ngibona ukuthi i-disk ye taxi i-expired kepha nje leyo taxi yachubeka ilayisha abantu ngabe lokho ke sitakala kanjani singumphakathi. I-app isiza ngokuthi isipha live data yonke into esebenzisana netekisi. Ukhona enye system esebenzisa ezinye associations ebayibiza ukuthi i-Taxi Association Management System. Isiza ngokuthi i-data yama-operating licenses nama-disk wezonke iy'moto ezihamba a particular route iba ne-data yokuthi kumele zi-expire nini. I-system efana nale yaseteksini simboni yamatekisi njengoba izikhula kuzofika la sizocela khona ukuthi njengoba baload i-data yamatekisi baload futhi ne-time frame yokuthi i-disk iphela nini. So if umgibeli uyabona ukuthi isiphelelwe isikhathi u-alerta ngithi nge-app
i-app izoba nakhona ukuthi mhlambe njengoba isikhathi sesihamba isize nge-real time data ukuthi vele the cars disk isizofika kusikhathi la izo-expire khona. Ngiyacabanga ukuthi it's an automation ebangakwazi ukuthi bayenze. So it's one of the things ekuzomele senzeke over time. Umbuto wesibili-ke uthi nanga emateksi ngiyathemba ukuthi nawe uyakwathi lokho ukuthi iteksi vele ime nje emkhathini kwemgwaco nangabe ibona le-customer. Lokho-ke singakucathulula kanjani ngoba vele it's been an ongoing trend for years. Yazi ubaba Msibi ngiyacabanga uzovuma ukuthi sinenkinga nje ye-infrastructure esisebenza kuyo. Ibhasi ine-bus stop, ama-BRT anama-trunk route nani. Itaxi ithi njengoba isanda ukundlula i-robot kube nomuntu emuva athi ngitheme na after robot. Kuzomele ame umshayeli. Akusho lokho ukuthi siya-justify ukuthi kumele benze kanjani. Kuzosiza ngoba le app justification ukuthi since ematekisi i-taxi stop ukhulume nge-bus stop. Yeah, kuzomele mhlambe size sifike lapho. Kodwa ke ngifuna nokuthi ngoba i-app iyakhona ukuthi umgibeli asho ukuthi udriver akashayelanga kahle. Iyasiza nge-identification yama-training skills. Ukuthi kune-gap la kumele siba-traine khona benze kube ngconywana in terms of umsebenzi wabo. Okay, baba Msibi ngasithi lima ngakakho lapha-ke uyakhala lapha sisi Rebecca ukuthi ematekisi ede ikakhulukati ema-taxi stop ubekise-ke ngema-bus stop ukuthi vele nje ibhasi ima la kepha-ke itekisi since kude ema-designated taxi stops lokho kubangela ukuthi ematekisi avele eme noma ngabe ngikuphi. Nithini lapho-ke nelitiko letekutfutha? Siyakuzwa msakazi, kodwa enye into esiyishoyo ukuthi osomatekisi basebenza ngaphansi kwengcindezi ngoba kunalesi installment okufuneka basikhokhe ekupheleni kwenyanga. Okuyisona okhona ukuthi uthola ukuthi osomatekisi sebehamba la ku-yellow lane. Sizama-ke siwuhulumeni ukuyilungisa lento ngoba sicabanga ukuthi inkinga enkulu abanayo. Osomatekisi abakhokhi le mali mina nawe esiyikhokhayo ngey'moto zethu. Osomatekisi bayaphanishwa amabhenki uthola bakhokha installment esikhulu kakhulu. Uhulumeni ekufanele angenelele lapho ukuthi yini into esingayenza ukuthi senze ukuthi phecelezi de-risk i-taxi industry ukuthi nabo bakhokhe njengabanye abantu. Sithemba ukuthi masenza lokho kungazama ukuthi kuncede ekutheni osomatekisi bangaphuli umthetho ngoba bejahe ukuthi benze le mali efunakalayo ukuze bayokhokha i-installment. Yilokho-ke sikuzamayo siwuhulumeni. Yize noma kuphula umthetho kodwa mase sihlele etafuleni sikhuluma siyaku-understanda okwenzakalayo emgwaqeni. Kodwa njoba le app kukhulunywa ngayo ngiyayijabulela ngelishwa sesinyuvasikhasi kepha-ke siyabonga kakhulu-ke kuhlanganyela kanye nathi. Thank you so much for the opportunity to join us today. Njengoba bangakhona ukufika la studio ukhonile ukuthi uhlanganyele nathi ngeZoom. Siphinde sibuka kanye nani-ke la estudio ukuhlanganyela nathi kuze kube manje. Kwanyalo umbukeli sesifike emaphethelweni ehlelo lethu. Ngithanda ngibonge ivakashi lethu ngesikhathi sabo. Ngithanda buka kanye nani babukeli ngekuba nathi kuze kube manje. Sihlangane futhi evikini elitako lapha sithandlethela-ke lenye indzaba letawuthinza wena nemalungelo akho njengemthengi. From Miss Mphiwe Ngcongwane and the rest of the team, nisale kahle. Wishing you a great week ahead. Cheers. Hallelujah.